Бейік Ватан соғышы башлануға 80 ел тулған күнні Татарстан дәулет радиосы біз 41 ел балалары деп исемленген әдәби музыкаль кеше уздырды. Шара халыклар дуслыгы йортында оештырылды. Татарстанда 41 елда барлыгы 106 мең кеше туган. Залда дәһшәтле 41 елны дөньяга аваз салган, соғышның бар ачысын татыган. Хәзер инде 80 яшьлек юбилейларын уздыручы шәхесләр җыелды. Алар истәлекләр белән уртаклашты. 12 октябрь 41 ел салқын яңгырлы күзге күн үй ягылмаган әти сугышта Ленинград фронтында сугышып ята. Біз мен шушы төнне туганмын инде. Мине кулына алгач кысып кендегә әйткән: "Ни бәхетсез бала. Шушы рәхимсез дөньяга шушындый котсыз вакытта ник тудың инде сен?" дип. Менә шушы сүздә барысы да әйтелә. Biz soğuşçları balalarından örnek alıp, alarga tinleşire tırışıp üsken kişiler özümüzde Büyük Vatan Soğuşu veteranlarının balası. Çünkü soğuştan soğuk yıllarını ben yüzümde hatırlayayım. Yine bu uçraşuda biz soğuştan soğuk ağır yıllarını gövdelendirge hem hazır gençlerge bugün turmuş matur, tınış turmuş maturgana devam ete, anın kaderini bilirge gerek. Çünkü soğuş ol bir küp afetler getire, bir küp yetimler kaldıra degen fikrini getirgetilebiz. Biz 41 ел балалары әдәби музыкаль кичәгә багышланган махсус тапшыруны 8 июль хәерле көн Татарстан чыгарылышында карый аласыз.